पाउजेद युमपुम ओइब मर ओइब पाउ खरा अपडेट तौजरे फेमो सेटपसिंगना फारग फुबदा अनि सोकले थौबाल डिस्ट्रिक्ट की आइरोक पी इस की मनुंग चनबा आइरोक पार्ट 2 मै लेकाइदा फेमो सेटपा मामाई ममित खुंबा मेसिबा याब खुलाई पाइबा मियोइ निफुरुमना लंबीदा लाकपा नाहानि फारग तमथिना फुरकपदगी सिनिंग सित्ता हिंगौरे पाउसे सिना फंगबा पाउगी मतुंगिदा थौदोगसी ngarang nobidang pung mapan khara helakpa adwaida thokibane फेमो सेटपसिंगना फारग फुरकपदगी सोगलबना अनि अदुदी आइरोक पार्ट 2 मै लेकाइदगी थोकसुम सनी दिलोन सै कुंट्रागा निपान अपोकपा इबोचोबा अमसुंग थोकसुम सनातोय लाई सै कुंट्रागा हमतोय अपोकपा लाकपने बेगदिम वरबा नहा अनि असिगी इमुंग मनुंग की मियोइसिना फंगदोरकपगी मतुंग इन मखोय ngarang थबक सोबल लोयरक आइरोक पार्ट 2 मै लेकाइदा लेबा मखोयगी युमदा हलाकपने मखोय आइरोक पार्ट 2 मै लेकाइ पुजारी सिथेक मपायोरपदा ममाय ममित खुंजिनबा फेमो सेटपा मखोदा मी सिबा याबा खुसु खुलाई अमसुंग नोमै पाइबा मियोइ कुंट्रा निफुना लंबीदा तलगा फारब मतुंग मफम अदुदु पुसिलगा तमथिना फुरकपदा नतना लाइफ अटेम फाव तौरखे मखोयनि फेमो सेटपसिना फाखरे हाबसी मरकनंग लैरिबा आइरोक पी एस ता पाव पेखे अदु पुलिस न मतम चार रेस्क्यू तौबिखिदे नानी फेमो सेटपसिना फाखरे आइबा पाव तानरपदगी आइरोक की मियामदा आउनरब नाइदना थोरकलगा नहा अनि अदु कन्ननबा होनके तंजादुदा फेमो सेटपसिंग अदु हानगी हाइरोक एसिगी एमएलए ओकेंद्रो की जुमदा चेंचनकिबा मियाम उनखे नायगलेरगे एक्स एमएलए की युमगी गेट मनुंगदगी नोमै अतलकम लैतना कापथोरखे मदुदा मियोइ क्या अमस असो अपन नंखे हाउजलैgai असिदा अमदि माइ हाइरोक त नुमिदांगी मतमदा मसक खंगदबसिन नोमै तोइना कापदगे हाइरोगे सि इंगजिकपा लैत्रे नुपि अंगांग सिंग नुमित तरकनि खनबदा मिहुन चेंगुम चंगाइनरे असिगुम्बा असि मतुंगदा अमुखना तौबिदना अपील तौखे आइरोक पार्ट 2 मै लेकाइ एरिया द पुलिस स्टेशन अम इसौ चाउना लैना एरिया सिदा हाइरोक की मेन रोड त अना अयकी चचबा लनाइ थब इंखांग चचबा मियोसिंग हारब फिमौ सेटबा मियोइ खुटपुसिंग अदुना लंबीदा थलगा वांग पांग तौबा फौजैबगी थबक हौगिबा था अनिरोम की ममांगदगी चथदुना लागले मसदा लॉ एंड ऑर्डर ngakliba पुलिस ना अखनबा मियंग चंगबिदुना पामदबा थौथौक वादोक थोक्तनबा सेक्शन थरवांग लोकपिनबा सुमांग अपील तौखे बाखा तरकबा अतोप पाव मतना IRB battalion ani ki recruitment process athobada loisin binaba chief minister ki pungning singselakle kumjal sing ani taraga mapan ki January tha dagi pangtok pa hokeba IRB battalion ani ki recruitment process athoba matam da loisin binaba 1 Manipur 10 and 11 Bhiwa Posi completed IRB rifleman and written complete jamandar candidate lising ani taraga mapan Manipur gi chief minister Birenda apel taurakle Cherola marhai kumjal sing ani taraga mapan ki January tha dagi pangtok pa hokeba IRB battalion ani recruitment process hausi pawba loisindana thambiribasina maram oraga recruitment asida saruk yakiba candidate ayambada tangdu leitadaba kya thogan badana tana result phangbangamdana toglagadra aina wang kya hangnare masigi achoba maramdi chief minister tha amda recruitment asigi final result candidate sing phangan gani aina metia da law thoke adaba sini tha hum mapung phara pamatama si phawta loisin bakam tan leirakba amadi komjali sigani kunithoi ki general assembly election naksilakpa matam masina recruitment asigi result phangloidra aina mi pai pengalakle haire rifleman candidate lising taruk chatra yankai gi oiba Bhiwa Posi loihi batha tarit phajalaklaba asi phawba final result lauthok pangamdana namsindana tambiribasi unemployed candidate punamak interest athobada result lauthok biyo Manipur gi recruitment process khudingmakta matam kuina lobagi aina bi leiriba asi semdok pidun atenba matamda result phangna da pakhona biyo Written exam pass to dun lerba jamandar candidate jamri tara ka taruk na su Bhiwa Posi ki matam ngai dun leri bane marmasina atu botam da marili da recruitment asigi chairman notice to handuna makataba process satan bio aire komjali sing ani kuri thoi ki general assembly election adu ki matik naksilak pan election model code of conduct thamjin khigadra abagi yamna chawna apprehension ama candidate amade guardian sing da leire marmaduna masigi mamang da recruitment process pun maglosin duna candidate sing da appointment letter PB kadabani makatana dealing tactics sinadun IRB central government ki sponsor waiba recruitment asi election ki khulai ona sinna ba hona bigano aire madakta hai jikiba candidate kya gi awa basi munna khangbir ga rifleman candidate singge final result asi tha asik chechit kuntarit phawba choidna lak thokpiyo tha asik chechit kuntarit phawbuda choidna lak thokpiyo amadi jamandar ki Bhiwa Posi ki notice thogan piyo nasai khoina hojikchu chief minister da Chief Minister Lucing Biri BJP lengak tu yamna chawna thasaba thamle candidate kudimaki awaba khangbituna madaki hajirba October kuntarit phawda Chief Minister na thabak kuina onthok pinaba sujarolasna makhatana phongdoragle election ki thabak thorom bank chinna ba amadi khanna ba BJP ki Lucing basing impal da thonglare kumsal sing ani kunithoi ki February da pangthola ba jai aina panari ba Manipur
Legislative Assembly election gidamuk BJP Manipur parties na paikaliba tabak thorom sing yangsin bakalojina anupa thosel paikanaba BJP Manipur election in charge Union Minister Bhupendra Yadav election co in charge Union Minister of State Pratima Bhaumik Assam ki Cabinet Minister Ashok Singhal amadi BJP Manipur in charge of the National Spokesperson Dr. Samet Patra ngasi Impal da thunglagre Losing basing Impal da hek thunglabag Manipur ki Minister N Perina Amsong Party ke losing basing Impal ki International Airport da taram na okay losing basing ngasi ka loin na ngasi ipung taram athoi tabam matam da party jege ni thaiba su thekta leiba thambal sangle da party ki weba core committee ki mifam pangthoke mifam atuda mikhal asida party ki mirep sin chauna mai pakna paikat kadaba thabak thoram singning thina jathok na da khanake core committee ki mifam loir ba matung nang thilpung amataba matamda BJP Manipur Pradesh ke office bearer sing na unaduna party na paikale ba thabak thoram sing yang sin ba loiran ma khataba kari karam ba thabak paikat kadagi abegi matang da khanake losing basing asi nongthel da Impal thadoke makatarak ba atopa pau madana Nepal da isaw amasung singkin thabada sikiba mi masing chama sumna ama yaukre Nepal da matam charan rong aitabada ki mafam kya da isaw amasung singkin thabagi thodok thokiba aduda sikiba mi masing chama sumna ama yaukre amasung kutra mangana thiba khangdri aina authority sing dagi phangba pauna aire mausa ki thodok asida mi nifu su soki amasung mai barong amade property kya subang takre aire ai khoi na hujik mi kanba amasung tengbang piba ki thabak tam yang thamle property sing mang tap gi sang atuni kona hotokani aina disaster and conflict management division ki chief hamkala pantena phangdoke tongan ba district sing dagi mioi lising mari ki matakta safa ta pham da pothokre aina pantena aike thasi gangan basarukta monsun handokra bamatung de jamna thasudan auki bani tawka numit dage nong kan chu tharaki bani nong chuba lepkhre phibam phagalak lakani aina thajai aina pantena aike Prime Minister Sher Bahadur Deupana Bajang amasung Kailali district sing da chatuni isauge phibam yangchen ki amasung awak bataraba lomi sing da pateng pang local authority sing da kangan ki aire Agriculture amasung Livestock Development Ministry na phangtok matungina handaki isawusida Nepal ki paisa da lupa billion tarawong ki mai barong mag takre aire ai khona mang tak pagi sang matang da report khomjin bahore chap chap du khangdu pada namit khani ti sangani aina ministry ke spokesperson Prakash Kumana phangdoke Saudi based misal caption kre Yemen da sakti pasinor ladiba Shia Muslim militant group Houthi Saudi Arabia ki military base amada palace misal manga caption attack tawkre aire Zajan City gi Al Wazib camp da laiba headquarters kulai pefam amasong wat balancing ki khampham sing da ekona palace misal manga caption kre attack da Saudi gi lanmi amasong pilot kuntra manga arke attack si Saudi Arabia lusing ba force na Yemen da Yarstrike kya to to kilaman khumbari an Houthi ki military spokesman Zahya Sariyan phongdokba wafam makoi gi Al Masira television na kwatoge ngasiangan bada Saudi na lusing basung sinaba force na so Yemen gi capital sana amsung thangnaba Mari province da leiba Houthi ki position sing nong thakta gi landage police person tara ga humdoi suspend tawkre chana bar tara lo kaina purakhiba faraga Mari lenaba authority da pau pidavida loselamba gi maralda Nagaland police person tara ga humdoi thabak da ki suspend tawkre sana sing do hokeba September thagi tang tara da Kohima gi khosma da leiba interstate check gate da gi phagat ki bani aire thagdo ga sing matang da departmental inquiry tawna da order ama thokre aroibada content sing asig mar wiba pau khara asi pa pau tamjariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengberiba punamak pataga jari channel asena tomda kanarabadi subscribe tobi na subscribe tobi romoloinana like and share tobi su kawi ganu punamak pau amaka na thagajari